Zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo kha Belrand News vha tshi khwaṱhiselwa nga Mulalu Muvhango Mathoma. Vhasedzulusi u bva University of Texas at Austin vha ri tshaka dza zwinoni dzi paḓaho tshigidi dzi khomboni yo kwamea nga tshanduko ya kilima u fhirisa zwe vha zwi anganyelwa. Vho shumisa mimodele ya u phaḓalala tshaka dza zwinoni. Iyo mimodele yo tikedzwa nga saintsi ya vhadzulapo vha dzimiliyoni u mona na ḽifhasi. Sedzuluso yo gandiswa kha Journal ya Nature Communications. Vhasedzulusi u bva Yangtang Institute of Coastal Zone Research kha ḽa China vho fhaṱa mimodele mina ine inga shumiswa u vumba vhuhali ya maḓumbu. Ndi zwa ndeme u vumba vhuhali ya maḓumbu nga vhuronwane nahone nga tshifhinga kha vhupo ha phendela shango. Izwi ndi u itela uri hu vhe na maga o khwaṱhaho a u fhungudza khombo ya maḓumbu. Sedzuluso yo gandiswa kha Journal of Geophysical Research, Machine Learning and Computation. Fhungo ḽihulwane ḽa ino awara ḽo vha ḽa uri vhasedzulusi u bva University of Texas at Austin vha ri tshaka dza zwinoni dzi paḓaho tshigidi dzi khomboni ya u kwamea nga tshanduko ya kilima u fhirisa zwe zwa vha zwo anganyelwa. Heḽi ndi ḽone fhungo ḽihulwane ḽa ino awara, nṋe na vhone a ri dovha hafhu ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Vha ḓo vha na ḓuvha ḽavhuḓi a thiri kha u vhe mulalo. Wata awangane zwi ḓa kha sia ḽa masheleni. Belrand Brands ndi thandulo yavho. Ri vha thusa musi wo anganelwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belrandbrands.co.za. Belrand Brands ndi vhahadzimiswa wa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.